Kad već govorimo o konjima, samo da znate da u stvari u prvoj industrijskoj revoluciji jedino što su stradali su konji. Ljudi su se strašno bojali da će izgubiti svoj posao, a jako puno konja je stradalo zbog toga što su oni bili pokretačka snaga, a znate da je para preuzela to. Da sad kad je uključeno, onda će drati. Čisto samo da znate, za one koji ne znaju, ja sam Branislav Vujović, vodim i predsjednik sam i osnivač firme New Frontier Group. U Srbiji su Saga, NPS, Smart i NF Innova, članovi naše grupe. Mi smo osnovali firmu 2006. u Beču i bili smo pravi start-up. Mi smo dobili od banke čak i kredit za leasing za automobile, iako smo imali novac na računu. Nisu nam dali delove kompjutera, nego smo morali da ih kupimo i platimo kešom. Tako je počelo, posle 11 godina, sad imamo 15 zemalja u kojima imamo svoje filijale, imamo 2000 ljudi i naša osnovna delatnost sada je, mi smo prešli na digitalnu transformaciju i pokušavamo da pomognemo našim klijentima da naprave tu digitalnu transformaciju. I na neki način se osjećamo pozvanim da možemo da govorimo ovde pred vama. Cela stvar je što ja sam pokušao ovih 30 minuta da napravim ono što je važno za korporativne menadžere, znači da ne ulazim u neke druge detalje. I odgovorit ću, pokušat ću da odgovorim na dva pitanja. Zašto treba raditi digitalnu transformaciju i posle toga ćemo vidjeti kako treba raditi digitalnu transformaciju. Da li možda znate koja je najstarija firma na svetu i kad je osnovana? Imate neku ideju? Crkvu ne računamo, naravno, to je marketička organizacija najbolja. Kažete? Britanska možda trading company? Nije. Holandska. Holandska? Nije, znači, nije. Ajde, evo ja ću poći. Firma je japanska i bavi se građevinarstvom i inače specijalizovano u izgradnji budističkih hramova i osnovana je 578. godine. Imaš pravo. Istini za volju, kao cela firma, prodati su 2006. godine, ali i dalje posluju kao jedinka. Sledeća firma je hotel isto u Japanu, koji je iz 705. godine i koji je u jednoj banji i još uvek ista familija vodi cele hotel, 52 generacije su držali tu firmu. U Evropi, inače, najstarija firma je, šta bi bilo drugo nego restoran, i to u Salzburgu, u Austriji, koji se naziva Svetog Petra, znači podrum Svetog Petra. I on je osnovan 803. godine, bio sam u tom restoranu, tamo mi tvrde da su bili Kolumbo i Mozart su jeli u tom restoranu, ja sam uživao na isti način kao njih dvojica. Međutim, ako pitate zašto nešto treba da radimo, koliko dugo žive firme danas? Koliki je vek jedne kompanije? I mi vidimo neke banke, postoje već stotinama i 200 i 300 godina, ima firmi kao što su ove 1000 i nešto godina, ali onih 500 najvećih firmi u svetu, ako posmatrate za poslednjih 40 godina, vek je bio 60 godina pre 40 godina, a danas je oko 30 godina samo vek firmi na toj listi od 500 najvećih firmi u svetu. Drugo pitanje je u što je ulagano pre 40 godina, u što su investitori ulagali pre 40 godina. I kao što vidite, 83% su bila materijalna sredstva. Znači, ulagalo se u firme koji su imali hotele, u firme koji imaju proizvodnju, fabrike, mašine i sve ostalo. Danas, 87% je u nematerijalna sredstva, u intelektualnu svojinu. Uber vam je vredan 70 milijardi, da ne govorimo o nekim drugim firmama kao što su Apple i Samsung. I zato smo mi napravili taj deo, postavlja se pitanje šta se dešava oko nas i zašto mi moramo da menjamo, zašto moramo da se prilagodimo digitalnoj transformaciji. Dragane, očuvaj. Postoje 4 razloga šta se menja u našoj okolini. Prvo menjaju se industrijske snage. Konkurencija je potpuno drugčija sad.
barijera da neko počne novu firmu je mnogo niža nego što je bila, zato što osnovni resurs je informacija i zato što se radi o nematerijalnim sredstvima. Potpuno su novi igrači u lancu vrednosti. Vi znate Kodak da je propao zbog toga što je između ostalog njihov taj ekosistem koji su imali, njihov ekosistem je bio vezan, ne znam da znate, Kodak je imao one velike mašine za printanje fotografija, sve su radili sa fotografijama, imali su čitav lanac tih svojih partnera koji su živeli od toga da štampaju te fotografije, da vam prodaju, da vam razvijaju film i sve ostalo. I oni nisu mogli da ostave taj lanac svojih partnera. Drugo, oni su zarađivali 75 centi na $1 uložen, a kad je počela digitalna fotografija, iako su oni izmislili prvi fotografski aparat digitalni, bilo je 5 centi. I sad ja pitam vas, koji član borda će da odluči da zameni 75 centi profita za 5 centi profita? Iako, teoretski, sada znamo, kad gledamo unazad, da je mnogo više digitalnih fotografija nego što je bilo onih i da je to trebalo uraditi. Zbog toga je 2012. godine Kodak doživeo bankrot. Novi su tehnološki igrači, potpuno su nove, drugčije su vrednosti koje se kreiraju, o tome ćemo još par reči reći. Ključni trendovi su se promenili, tehnologije su nove, inovacije. Onda vi ste najčešće ograničeni zakonima i regulativama. Naš Telekom u Srbiji mora da prvo kupi licencu, pa onda mora da plati frekvenciju koju kupuje, pa onda mora da postavi svoju infrastrukturu, pa onda mora da beleži sve vaše pozive, jedno 18 meseci da čuva koga ste zvali i koliko je trajao poziv, a WhatsApp i Viber ne moraju ništa. I polako otimaju klijente. Pre 5 godina ili pre 3 godine prihod od ovih kratkih poruka, MMS, SMS poruka, bio je Telekomima u celom svetu $100 milijardi. Ove godine će biti $50 milijardi, iako se broj poruka povećao nekoliko hiljada puta. A zato je WhatsApp prodat za $22 milijarde Facebook. Tržišne snage, menjaju se segmenti klijenata, troškovi da uđe novi igrač u igru su mnogo niži nego što su bili zamene određenih proizvoda, menjaju se zadaci koje vi rešavate. Makroekonomske snage, globalni uslovi tržišta, sad vam Apple ulazi u Apple Pay polako jednu po jednu zemlju i otima posao bankama. Resursi, cena sirovina se stalno menja. Znači, promenio se način rada. Klijenti su u centru, rade se pretplate, a ne prodaje, rade se servisi, a ne prodaje, i menja se način kako mi funkcionišemo i radimo. Znači, zbog toga moramo i mi da se menjamo, a promena je ubrzana i trendovi su ubrzani. I na osnovu toga je napravljena jedna vrlo gruba lista poslovnih modela. Najniži poslovni model se zove cevni poslovni model. To je kada vi uzimate svoje snage i prvo dizajnirate produkt, pa ga onda proizvodite, pa ga onda distribuirate, pa ga onda prodajete klijentu, i tek onda ostvarujete vrednost. Ogromne investicije, male marže, klasična industrijska proizvodnja. Ako hoćete povećati proizvodnju, morate ponovno da investirate. Stalno je dodatna investicija i stalno investirate u napred i stalno je rizik da nešto vam neće uspeti. Drugi nivo, i tu su materijalna sredstva uglavnom, morate materijalna sredstva da uložite. Obično je vrednost takvih firmi 1 puta njihov promet. Drugi nivo firmi su servisi, to su banke, to su osiguravajuća društva, to smo mi koji radimo servise, bilo da su IT servisi ili bilo koje druge vrste. Oni imaju duplo veću vrednost zbog toga što ipak možete lakše da rastete, a da ne morate da uložite. Ali u principu moramo da držimo i mi sve snage na klupi, ako hoćemo da odgovorimo nekim zahtevima. Moramo da imamo dovoljno ljudi i da plaćamo ljude unapred pre nego što ih stavimo. Treći nivo je intelektualna svojina. Ako prodajemo softver, jednom nam je potrebno da ga uradimo i da jedan puta uložimo kapital u sve to, a posle toga možemo da ga prodajemo mnogo puta, ako smo uspešni. I te firme obično imaju 4 puta vrednost svoga prometa. I poslednje, što je najvrednije, su platforme. I vrede 8 puta. I tu se radi o nematerijalnim sredstvima. I sada
pogledajte, na početku samom, sve vaše poslovne aktivnosti su urađene vašim ljudima koje vi plaćate. Na platformi vi samo kreirate platformu i iza toga sve ostale aktivnosti radi neko drugi za vas. Banke danas, i verovatno ćete danas i videti od Addiko banke, koriste to delimično time da će korisnici da krenu u to da sami unose svoje podatke. Air Srbija vas sad tera i naplaćuje vam 30 € od 1. juna ako ne budete sami se prijavili za let i sami pripremili sebi kartu za ukrcavanje. Isto radi banke, teraju vas da vi sami unosite podatke. Time njima olakšavate. Vi ste zaposleni banke, Air Srbije i radite za njih, a pitanje je šta vas goni da to radite. Koje su sve digitalne platforme? Sam Apple je digitalna platforma, Android je digitalna platforma, Windows je digitalna platforma, Amazon ima deo koji je digitalna platforma. Najbolji primjer su Airbnb, Uber i slični. Airbnb nema ni jedan jedini krevet. I on prodaje vama da prespavate preko noći i ima više noćenja nego bilo koji lanac hotela. Intercontinental koji ima ogromni kapital koji je investiran u hotele. Ogromna je razlika između ta dva. Znači, poenta u digitalnim platformama je da razdvajaju vlasništvo nad materijalnim sredstvima, servisima ili informacijama. Možete informacije isto tako da prode. Facebook ne radi ništa drugo nego informacije stavlja i razdvaja vlasništvo od informacije od vrednosti koju donosi ta informacija. I na osnovu vrednosti, nove vrednosti kreira svoju vrednost firme. I zato su te firme izuzetno vredne. Bila je ogromna polemika koliko vredi Uber. Zašto Uber vredi 70 milijardi? Samo kratko da vam objasnim. Kod Ubera, ako ima više klijenata, bit će više vozača, jer se oni onda interesuju, ima više posla. Ako bude više vozača, bit će pokrivena geografski mnogo bolje cijela teritorija i bit će vožnje jeftinije. Ako su vožnje jeftinije, bit će više klijenata. Ako bude više klijenata, i zbog tog cikličnog procesa, te vrednosti su izuzetne. Čak ne važe ni načini kako se u suštini pravilno računa vrednost firme, ovde nisu prihvaćeni zbog te cikličnosti u platformama, odnosno kako oni to zovu, network efekat koji postiže se tamo. E sad, ako smo shvatili da ovo je opasnost za nas, menjaju se stvari, treba nešto raditi drugčije, ostaje nam da vidimo kako bi mi i šta je to što se dobro radi i šta je to što se ne radi dobro kada razgovaramo o digitalnoj transformaciji. Znači, digitalna transformacija mora da krene od strategije, a ne od tehnologije. Tehnologija nas dovodi u stanje da mi moramo da uradimo digitalnu transformaciju, ali nije osnova za digitalnu transformaciju. Mi moramo da razmislimo i da počnemo od naše strategije, a zatim da gledamo i da analiziramo naše poslovne modele postojeće, nakon toga da inoviramo poslovne modele i da kreiramo nove poslovne modele i tek nakon toga da izvršimo to što smo planirali i u organizaciji i u kulturi i da implementiramo novu tehnologiju. Daću vam primjer. Ako se okrenete prema klijentu, najčešće šta mi radimo, mi tretiramo kanal kao dovoljno da uradimo digitalnu transformaciju. Ako napravimo nešto online da postoji, na internetu, da se unese zahtev za kredit, je vrlo dobro i pozitivno, ali nije dovoljno. Vi morate da automatizujete proces koji je iza toga, morate da dodate mnogo veću vrednost. Bez toga ne postoji pravi efekat u digitalnoj transformaciji. Možete da ulazite u nove segmente, morate proizvode da prilagodite. Moraju proizvodi da budu prilagođeni digitalnom modelu. Ne možete jedan isti proizvod koji ste prodavali poslednjih 20 godina da prodajete. Bilo da ste banka, bilo da ste osiguranje. Evo sada ste imali primer, videli ste juče, prekjuče, ovaj virus je napao 150 zemalja, 300.000 kompjutera, to izilazi iz američke laboratorije i tako dalje, ali istovremeno to je mogućnost za osiguravajuća društva da počnu da nude zaštitu od sajber kriminala i da vam garantuju ako vas neko napadne da će oni da vam plate štetu za taj deo. Samo treba da postave kako treba. Ali toga nema baš tako mnogo. Tako je, naravno, pa dobro, što da ne. Oni zato to i radi.
Ako gledate interno šta treba uraditi, ključne aktivnosti moraju da budu automatizovane. Ajde da uzmemo primer iz bankarstva. Vi vidite da ove godine će uložiti 20 milijardi, ono što se zna, 20 milijardi će se uložiti u fintech. Kakva je razlika između finteha i banke? Fintech nema novih klijenata, fintech nema nikakvo poverenje, oni u suštini ni nemaju bankare, oni najčešće imaju samo programere. Ali oni naprave izvanredno procese, automatizuju procese onoga što hoće vama da pomogu. I oni su totalno automatizovani što se toga tiče. I samo na toj osnovi oni počinju da uzimaju klijente. Da bi dobili klijente, oni zbog toga daju ili besplatno, ili imaju jako nisku cenu. A s druge strane, banka ima klijente, ima kapital, ima poverenje, ima jako puno dodirnih tačaka s klijentima, ali njihovi procesi su zastareli i jako stari. I oni rade sa starim proizvodima, nemaju digitalni proizvod. A banke nisu spremne te dve stvari da automatizuju procese i promene proizvode da bi se prilagodili kupcima i zbog toga gube deo tržišta. Tako je, zato je automatizacija procesa jako važna. Ključni resursi. Morate da shvatite da su bili materijalni pre toga, danas je informacija. Informacija je osnovni resurs u digitalnom vremenu. Sve se barata ima. Onaj ko posjeduje informaciju, zašto idu ove borbe sada? I zašto je taj virus i došao? I zašto idu borbe na obaveštajnom planu da se otmu podaci, jedni od drugih otimaju podatke i optužuju ruske hakere ili američke hakere u tom slučaju? Zato što je informacija osnovna stvar. Vaš partnerski ekosistem se potpuno menja. Više nije dovoljan onaj industrijski, mora bude novi i digitalni. Potpuno nove partnere morate da uzmete u obzir i da napravite na drugi način da radite sa tim partnerima. I vaša struktura troškova mora da bude drugčija. Ako posmatrate, vi previše trošite na interne procese i morate ih prebaciti ili na partnerski sistem ili da ih automatizujete. I zato je važno da gledate sve ove procese, da strukturu prihoda napravite drugim. Menja se iz prodaje u iznajmljivanje, iz prodaje u leasing, iz prodaje u pozajmicu, iz prodaje besplatno davanje. Sasvim je drugi pristup tome kako ćete doći do tih informacija koje su vam važne. Digitalna transformacija, i zaista, ako posmatrate, mnogi ne priznaju to, ali svima nama je u industrijskim modelima kompanija je naš proizvod i servisi koje mi nudimo je u centru. I mi se trudimo da oko toga stavimo industrijski ekosistem, da povežemo s našim kanalima prodaje i da onda priđemo klijentu. To je klasični industrijski model. Uz svo dužno poštovanje da svi upišu da su oni fokusirani na klijenta i sve ostalo, mogu da vam dam 100 primjera gde ja lično sam bio tretiran baš ne kao klijent, iako moja organizacija s kojom radim je izuzetno fokusirana na klijenta. I treba to promeniti, fokusirati se na klijenta, dovesti da bude personalno. Izuzetno važna stvar je trenutno izvršenje. Vi ćete u Air Srbiji da kucate 3 puta broj vašeg pasoša i 4 puta broj dokumenta samo da dobijete boarding pass. Iako onaj ekran nije dobro dizajniran, iako aplikacija nije dobro napravljena. Zašto? Zato što hoćete trenutno izvršenje. Vi hoćete to mesto da dobijete. Vi hoćete kredit od banke. Ako vam banka ne da odmah potvrdu da ste dobili kredit, to što će sutra da vam da i prek sutra, to nije dovoljno dobro u digitalnom vremenu. Znači, trenutno izvršenje je najveća stvar i najvažnija stvar u korisničkom iskustvu. Novi digitalni poslovni modeli i morate se preorijentišati da stvarno stavite klijenta u centar i da vidite njegove želje. Ne samo što ga stavite u centar, nego se prenosi iz nepoznatog klijenta u tačno određenu osobu. Kada dajete kredit, vi ćete dati kredit Draganu koji ima svoju karakteristiku, svoj profil i sve ostalo. Do juče smo pravili proizvode koji nisu digitalni, koji su pravljeni za određene segmente ili za čitave grupe ili za sve naše korisnike. Pa je tako Wells Fargo, najveća banka u Americi, dobila rezultate istraživanja da 50% ponuda koje oni daju su u stvari potpuno pogrešne i ljudi ih smatraju kao uvredu, a ne kao stvarnu ponudu. I sve je bazirano na informacijama. Znači, prelazak iz tog cevnog modela u platformu. Moramo da
priznamo da ne možete vi svaki sistem istog momenta prebaciti iz C-nog modela u platforme, zato treba ići postepeno i dodavati sve ostalo i poštovati ono što ste vi do danas izgradili. I zbog toga ćemo uzeti primer, recimo, digitalne transformacije u finansijskim servisima. Prva stvar, morate pogledati vašu digitalnu strategiju u banci. Šta vi želite da postignete, koje su, šta ste do sada želeli i kako ćete. I to se radi sa consulting uslugama. Posle toga radite na OptiKanalu. OptiKanal znači da možete da koristite onaj kanal koji je optimalan za korisnika. Naprimjer, korisnik ulazi u shopping mall, ulazi u ušće i ako uđe u mobilnu aplikaciju, on neće da dobije standardni ekran, nego će prvo da mu daju stanje na njegovoj kreditnoj kartici, zato što zna njegovu geolokaciju. Onda kada radite bilo šta, uzima se u obzir geolokacija, uzima se u obzir šta radite. Najlakše vam je da slikate dokument na mobilnom telefonu, uvek se prenosi preko mobilnog telefona. Nakon toga radite na automatizaciji procesa. Jako je teško na core banking sistemima uraditi automatizaciju procesa. Mi smo čak razvili dodatni sistem koji omogućava da se automatizuju procesi u standardnim core banking sistemama ili možemo da ih integrišemo. Izuzetno je važno da važni procesi budu automatizovani. McKinsey kaže da ima 600 procesa u bankarstvu, od tih 600 procesa samo 30 nosi 50% resursa jer su oni customer orijentisani. Oni su orijentisani ka klijentima i client facing, odnosno oni koji rade sa klijentima. Ako automatizujete bar pola od toga, uštedjet ćete jako. Ali procesi moraju da budu automatizovani. Ne možete da ih ostavite kao što su bili. Kada ste to uradili, nakon toga morate da definišete nove digitalne produkte koji će da odgovaraju ovom vremenu i načinu rada. I sada se vraćate nazad i ponovo oni moraju ti novi digitalni produkti da budu automatizovani i moraju da idu kroz sve kanale podjednako, i fizičke i digitalne. Nakon toga treba da gledate nove partnere i da imate platformu da nove partnere uključite. Najčešće prodajete samo jedno osiguranje i ubeđujete kupca da to osiguranje je najbolje. Zašto? Zato što imate najveću maržu na tom osiguranju. Dajte im ponudu da mogu da izaberu više osiguranja i da to mogu da učine onako kako njima odgovara. I poslovne možete da kreirate nove poslovne modele kao što su white label banking, da sarađujete sa telekomima, da pravite dva brenda, dual brand banking i slične stvari. I sve se ponovo vraća da mora da ide da bude automatizovano i kroz optičar. I to je naš način kako mi radimo digitalnu transformaciju, recimo u bankama. Hvala vam najlepše, nadam se da sam uspeo u kratko vreme da pokušam da vam približim digitalnu transformaciju. Pitanja ćemo na kraju. Hvala vam najlepše.